Kako i u kojoj meri klasična muzika utiče na razvoj dece i preporuke najlepših klasičnih kompozicija koju treba da slušaju mala i velika deca. Brojna istraživanja ukazuju na lekovito dejstvo muzike, pre svega klasične muzike i na njen uticaj na razvoj dece. Sviranje podstiče rad mozga, motoriku, kreativnost, kao i sposobnost razvijanja emocija i raspoloženja. Deca koja sviraju instrument uče se disciplini, postaju svesni vrednosti napora koje ulažu da bi postigli željeni rezultat i dobili nagradu za naporan rad. Također, muzički nastupi pomažu deci u prevazilaženju strahova raznih vrsta, kao i razvoju samopouzdanja. Deca koja se bave sviranjem su i do 30 puta spremnija da pomognu i efikasnija u rešavanju problema. Nedavno istraživanje kardiologa ukazalo je i na to kako slušanje odgovarajuće muzike povoljno utiče na rad srca, a odavno je poznato da biljke bujaju ako im se pušta klasična muzika. U mnoštvu izuzetnih dela klasične muzike nije lako suziti izbor. Međutim, određena dela više pomažu u razvijanju vizualnog aspekta kod dece, kao i mašte i mišljenja. Uvek je dobro detetu ispričati nešto o samom delu, a ako priča ne postoji, bitno je navesti dete da je samo osmisli. Preporuka je slušati muziku i dok se obavlja neka zajednička aktivnost sa decom. Mala noćna muzika. Wolfgang Amadeus Mozart. Mala noćna muzika jedno je od najpoznatijih dela klasike. Veoma popularno delo i ne postoji osoba koja ne zna za glavnu temu ovog dela. Sastoji se od 4 stava: allegro romansa, menuet i rondo. Valceri Johann Strauss. Valcer je elegantna igra u tročetvrtinskom taktu. Deci će biti zabavno da obučete balske haljine i odela i zaigrate sa njima uz bečku krv na lepom plavom Dunavu ili uz priče iz Bečke šume. Valcer je bila vrlo popularna igra na austrijskom dvoru. Krcko-Oraščić, svita Petar Iljič Čajkovski. Krcko-Oraščić je balet u 2 čina za koju je muziku komponovao Čajkovski. Svitu čine uglavnom igre. Igra šećerne vile, tarantela, ruski trepak, kineska igra, valcer cveća. Pročitajte i sami priču i provedite dete kroz ovaj bajkovit svet praćen sjajnom muzikom. Mađarske igre. Johann Brahms. Mađarske igre su ciklus od 21 igre pisane po motivima mađarskog folklora. Igre 5 i 6 možemo naći u poznatom crtaću 3 praseta. Melodije su živopisne i tople, a deci će svakako biti interesantne zbog igračkog karaktera. Karneval životinja. Camille Saint-Saëns. Karneval životinja je muzička svita od 14 stavova pisana za 2 klavira i ansambl. Mesto su našle tu životinje, kokoške, kenguri, ptice, ribice, slon, labud i druge životinje i svaka od njih ima specifičan muzički izraz. Carmen Fantazija, Pablo Sarasate. Pablo Sarasate, poznati španski violinista i kompozitor,
izabrao je najlepše melodije iz opere Carmen i komponovao je fantaziju za violinu. Muzičke teme iz opere Carmen same po sebi su interesantne i pune strasti, a u ovoj varijanti sa zanimljivom orkestracijom veoma su atraktivne i deci. Španski melos koji prožima celu operu deci će svakako biti interesantan, kao i emocija koja se provlači. Šeherezada, Nikolaj Rimski-Korsakov. Šeherezada je simfonijska svita, nastala po motivima iz priča 1001 noći. Slušajući ovu muziku, deci možemo pričati priče kojima je Šeherezada zabavljala sultana da bi sebi produžila život. Šeherezada je bila mudra i lepa vezirova kći. Igra sablji, Aram Hačaturian. Igra sablji je stav iz posljednjeg čina Hačaturijevog baleta Gajane. Ovo atraktivno delo je jedno od najpoznatijih dela ovog kompozitora. I bilo bi vrlo interesantno za decu, jer se u središnjem delu kompozicije nalazi originalna jermenska folk pesma koju izvodi saksofon. Peće i Vuk, Sergej Prokofjev. Peće i Vuk, čuveno delo sovjetskog kompozitora, i jeste napisano za decu. Tačnije, za dečiji teatar u Moskvi. I tekst i muziku je pisao Prokofjev, a pisano je za naratora uz pratnju orkestra. Priča govori o tome kako Peća uz pomoć svojih prijatelja, patke, ptičice i lovaca uspeva da uhvati zlog vuka. Svi likovi u ovoj muzičkoj priči imaju svoje teme i predstavljaju ih različiti instrumenti. Na primjer, patka je oboa, ptičica je flauta, mačka je klarinet, vuk su horne, a Peću predstavljaju gudači u orkestru. Postoji još niz dela koje zaslužuju da budu na listi, kao što su Brandenburški koncerti, muzika za vatromet i muzika na vodi, Haydnove i Mozartove simfonije, za Elizu, turski marš, Trič, trač, polka, simfonije iz Novog sveta, uvertira Slepi miš, Paganinijeva violinska muzika, Bumbarov let, ragtimeovi Scotta Joplina, mnoga druga dela, ali o tome neki drugi put. I za kraj da pomenemo još jedno delo, a to je 4-godišnja doba Antonio Vivaldi. Vivaldi u ovom delu koristi gudačke instrumente i efekte koji mogu da dočaraju cvrkut ptica, grmljavinu, led i oštrinu zime, kao i druge prirodne pojave koje će deca obožavati. Uživajte sa svojom decom u ovim izvanrednim delima.